Mu makuru y'ubuzima, inzego z'ubuzima mu Rwanda zatangaje ko zirimo gukurikiranira hafi uko indwara ya hantavirus iherutse kugaragara muri bimwe mu bihugu by'amahanga ihagaze. Clement Karambizi arakomeza n'ibindi kuri iyi nkuru. Iyi ndwara ya hantavirus irimo kuvurwa cyane cyane nyuma y'uko habonetse abantu bayanduye bari mu bwato bwari buvuye muri Argentine. Abantu bikekwa kuba barahuye nayo barimo gukurikiranwa mu bihugu birimo Espagne, Ubuholande, Ubudage, Ubwongereza, Afurika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi. Hari n'ibindi bihugu byari bifite abaturage bari mu bwato. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kibinyujije ku rubuga rwa X cyatangaje ko hantavirus ari indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugunyi, inkegesi, cyane cyane imbeba. Abantu bashobora kuyandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa amacandwe y'izo ngugunyi n'inkegesi. Gukora ahantu handuye, umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa mu maso, kurya cyangwa kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Ubwoko bwa virusi bwagaragaye muri iki cyorezo bwitwa Anthrax virus, nibwo bwoko bwonyine bwa hantavirus buzwi bushobora kwandura hagati y'abantu. Nubwo biba gake cyane kandi bigasaba kuba abantu bicaranye umwanya munini cyangwa begeranye. RBC ivuga ko ibimenyetso by'indwara bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe n'umunani. Muri ibyo bimenyetso harimo kugira umuriro mwinshi no gutitira, kubabara umutwe, kubabara imikaya no mu ngingo, umunaniro, kuribwa mu nda, kugira isesemi, guhitwa no kuruka. Mu bihe bikomeye umuntu ashobora kugira inkorora, guhumeka nabi, kubabara mu gatuza no kugira indwara zikomeye z'ubuhumekero. RBC ivuga ko ibi bimenyetso bishobora gusa n'iby'ibicurane, malaria, COVID-19. Kubw'ibyo igasaba ko mu gihe umuntu arwaye yakwihutira kujya kwa muganga. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zikaba zatangaje ko zirimo gukurikirana hafi uko iyi ndwara ya hantavirus ihagaze. Clement Karambizi, i Kigali.